Hour of Zion, Hour of Zion, Hour of Zion. Pillar of Zion Church International, the Hour of Zion, Ebreo, OFM 107.7. Benade Biara, Anajo, Dumiunu Aba Pahon, the Copimson online, Ebebo. Ye Jinema Bompaye, all night Kesiepa. The Fia Danso, Area, no Mionu, Apemu Copim, Nomi and Sabrenos, Yebesan Swishi Argentina Radiasem. I was home for Odij Media, which Yame, Aya or Sofo, Emos Asantia, or your Pillar of Zion, or Boase branch, Sofo, or no Nebetinum, Adia Radiasem, the Abreo, Tieno, Abrebiana, Minimso be Yishra, away Yesudim, when Yamishra, Amen. This of Tishanka, a work which will be wooye, Nasia Safata, Metenasia, the Abbey, anybody, and a baby years to dear film, impossible. Ain't mean Sida. Nana, Yanko Pons made the bread for Mr. Tennessee. There you are soon the tea. Calculation. And Yabaka Safa, or Bonifo, any a hot top. There is no peace for a sinner or the wicked. Or Bonifo or near hoto. Now, baby, I made this say from this such a 3 years now. So, a young one. Sir, maybe years and a sass, or Bonifo near to the any years. Or Yadim Bueni, I didn't tell you whom Baby William. Bra, Shannon, so sir, as I see you so out, I did be a was a son over ye. Asempa. Enti anamontubia utu abrabobia wo bono dwene enti banyansafo bia no odwene ansa na otuna namon obakwasia ene banyansafo omunyina abosome nkro na anyinsa wo oba ne be ma na danyinsa wo omunyina wo mawfote ya ehuna mane na so bra oba asase no one ye no wabrabo emu pamie no oba akoye kwasia ba akoye nyansafo enti no de oye akwasia no ne nase nani anjimpo se wo ba efisa sa wo bakwasia nanka wa nwokura nkeye ayade a emu dupaye pa entina asama me ka kiro no bra sane nso sa asase we so awote no enipa ya fa ne sa obonefo ono nko ani nipa oni asomdwie kwasem so yi ono to ntan a asase so ade a eni ahoto eni asomdwie anopa kosi anwumre a obre oni ba bi te aya bonsam pa efrisa boni nyina ja boni nyina hini efri bonsam satan enti free da ya to ne ba asase so no ono ankasa oni ahoto ya mun shane so satan mesi woni dia oni ahoto ya enti bra Job chapter 1:6 aka sem se ebre bia nyankopon ne machia wo dia muntie Satan eba ona smo kan se onenam ya na se Satan kasa no ye homeless ni fie oni ba bi tete wa ya kubolo wa boss sa onenam enti sani power ya wa boss sa wa ya kubolo no obi a ode no bonu bia so body e ben e boss sa ono so da ne kubofo if say okubofo kran oboku free ni na yam ti Satan free soro ba no na wa ya kubofo da boko kubolo enti nipa anasa honhoma oni ahoto ni wiase owo eye Satan enti obi obakodi na ti a wo so wo beda ne dimbo eni aye be fro obonefo no so woni die be ahoto ade bia ni wa Satan aye na sasi so anasa wo de cha ebuo nipa not single one ade ba ko pese kura nim wo de ma me famra fom asasi so why na tia asasi so a oyale o wan hoto dalifo bia ni ahoto hwe yade abu yade a o hospital da hodo D5 de share ba run about wo me de signboard bi asi wo maami bi da so so de maami ne na yesia ya pa masa enipa ni ahoto enti bible ni prove say de oni ahoto wa asasi we so eye honhom e fa ni Satan enti nipa bi a wo ma ho kwan a wo ne nam no o so nya de a wo benya ahoto da enti na ma asam no ba bi a me de fa no rich yes I go cross no so ha last 3 weeks me kasa fa ho sir Jesus oyenyankopon yeah so ti ase o so won ti ase o Yesu o ye de oyenyankopon yes nyankopon ona bo soro e bo asase no kwasem pa animu ni amanyina nyankopon ona bo nipa nyankopon ona mankwa humye ye humi efrerade yeah aduane ye di efrerade asase anam so efrerade hwa ne turo nim kro ka se
the Erade person watching him qua on what Bajan and qua. Not as a Erade or the Lord of hosts. Yes. Yes, you are telling him. The Opa and Warrior, Obian Timin control, Obian Timin Sanaso, Sana Ocasa Adian Chia, Obian say. So Ocasa Bato and Kwama Bato, Ocasa now, who Adian Tim will come by 5 minutes time, Unise, Obian say, yeah, Body of her. May they be compared to Obonefo. Now they nipa acting Sembias and then so I say Suma now Bonimo, one my yama to some wood Johnny, everybody ma bejo, Abajo Cranqua. If we say Aquania one a very short. Yeah. Time a year Subasa is known. Yes. Or Tiasia or Yenipa. First one on one Casatia said to so Baba Yenipa, baby, into a brand who was it. Efa Oba Asinim. And the bass as so. The Quasampa. And the Bible say, and he doesn't pa. And what you him? I assume and say, Unyanko Pong, and what you were dear by Namu. Obune Pim, our own no final call any Munyamu. Or Cassava Jesus Christ. Jesus, no. And yet he doesn't Cassia. Sign Uncle Pona on what to be Ponipa. Oboyase. And yen I want Nadia in a frino. Who mean in a frino? Yes, in a friend, in a friend, including Satan. Satan, Akasa. Not just say yes or ten home. Jasamio. But Oba Bible, time a years to buy, sir. Or Babu. Now what in the perfect young ponym. Now it's me young quano. Jasama is he. Time a years to buy cross on us. Once I will be crowded to him. Sign on me tibia. Not me clear niaji. Was it a do baby? Now the obo and so why they young. Oh. They are obo and so a do baby name so why young. Jesus. But I open swan yaden sakika and a man. Oh, that the ponion and the man a cannon went to me. And so on the bone so including Nipa. Na puno on one casa and a bone. Time back a seminar or can send me. I want to know what's Sanka Obia or no Johnny. Timer, ye cha, what do you call it? Marco Asuno. Once of our son and was I Chia. I am just imagine. Linda Bay. Linda Bay na abasa give you Timmy Bida. Linda Bay. Na Linda Bay put the woo ya with Timmy sorry. I think Jesus Christ. Yes. And to a fast one in the Chia hon. I look at her and say, maybe I'm not so much. Maybe I'm not so. I'm open so to say or cron for. Oh, didn't you oh the tough for? Maybe I'm not so say I'm farming salmon sa. Come with me and come with me to me. Now come with me so yam say, including a woman. What him say? Jesus was not kilo. Yes, Obian will be to me a kuno. What can I say? Me and Cassan. Me won't quite say. Me the two, and I'm more quite some message. Yes, but who can Christ? No one. Obian will be to me a kuno. Did not get on say a brand asso. A fulfillment be no fulfilling. Said the Bayer, it must be young quadri. Tiasamio. And this is what the baby has a comparison with me yearly too. Yes. Me the years in 18 now, and send them their very parcel. But I couldn't send you a fair not on one or born woman or born quan. I feel the idea here. Yes, whom me take. You're born in Brahman and Nimonium in our society. You're born in Brahman and Hunam in our take. I feel a Kamuda and in Umpin is son. Jesus. Not Jesus Christ was naked. Wow, that is just. Asana me can be see so. No you naked. Video na ya say. Ayana bibi atichire Yesu na hwe atichire no. That is why I marry ne matter man timi a me asemmia no. Yes. Omu ko mati because no person be the nakedness of Christ. So be na deja. Na Yesu ye naked. Oh. That time am wabia ohia na nsanka. As heaven above one pempem and a sole kotomo. Yes. Assembly, above one pimpim. So I say, we say, on qua, or as a captain, you grab and tell the captain, say, me, a slap for her, so penny. Yes, so me so be so on qua, or me so be so on Oba, and to Christ, one sassa, over me, Susan, and to the just speak a word, Yes, you are more than that, so the name, because above one pimpim and
ɛna heaven ɛkoto sɔre no daa ne daa ɛka sɛ kronkron no wasafo awurade ti asɛm ne ye time yɛwo no wasase so nim sɛ abɔfo firi heaven abɛto nnwom ma ɔmo firi heaven straight abɛto nnwom ɛma no Yesu nko a ebi nsi da baade mu nti asɛm a mebɛsɛ meka bɛsi so oduru cross no so afei no ayɛ te sɛ obi a onni tumi no ayɛ te sɛ obi a onni animuonyam no ayɛ te sɛ obi a onni obia because waduru critical point because that time was so bone because that time obete nkwa enti me de ba nipa so ha de enti ameka to se obonefo wuni ahotɔ ne sɛ Yesu de ane de ɔno wo wiye no wasa so le kɔ asomdwem me de Yesu na be ka asema kyerɛw enti wa wote Ghana tie ye wasikafo bebre ba okɔ ne fie a ɔno ankasa ɔwɔ apafo bɛsɛ 100 muni sɛ ye wasikani bi wɔ Ghana ha onye president onye MP but okwa here the convoy na ekọ ono ne cast doors eto difa ka be 5 no akwa high police car sarin ba ko ne di nanim na ebura alarm wiem ne ebie kwa no okọ ni fear our air condition correct one our ne dan bia yes our made for mo be pan fie you ohoro ne car dia ono na duane you sitting tare dia oto ne mpa or some one in a feel different companies are managers are who do mano or ba no mokotokoto yes almost salituno boss or when the boss ba what a wa no sorry yes obia so ba no sorry aduane o pe ana wodi what I say obi wo kra wo Kumasi a onfaka ofa plane from Kumasi to Accra also say ni power so compared to Christ na the same thing but Yesu Andrew Brebia ebra oba so bone no owura ho tirem na fe onya boafo ba ono ne de ande ekokopem ba do ti asase we su a owo sa aka de ni nyina o ti na ni we mu nyina no se wa hu awurade na sa sa ni power owu wa ne boni mu a there's no peace for that person nya sodwe ebadru brebi on se obi wo a o fie sese so da ne dem onya tiam hey ne awano pie timirika obi a otumfo munim say onya hye apart from say adware akura no say toilet eni adwale si adwale manipa obi be adwale ama adwale akoto eso owa somfo bebrebe a otene ho yes di opabia onto hye onto diane onto nsuo onto credit ade ade no otumfo to onto hye bibia onya free ba Bible say sani ma we nyina sani die we nyina sani monyam we nyina ana di san be ka se sa wote asese sie na woni mawurate no honam fam wo be ka se wo wode e bai ahoto tenio wo be ka se wo ahoto wo be ka se wo anidie wo be ka se wo animonyam yes kan yo defo me yo otefo me nyame ho twe ehia me yes bibian wo ehia me efri se me so wo ye okọ mi wo wei mi hia se batai ma Yesu ba no Nyankopon a wo hia se batam se na wo so aboni ntino that time wo se ahoto firi wo ma Yesu firi ho ma no Yesu wo be chire no wasanua no so afi na onyam wo mfiri ba bia o hwe na ne hwe asoro a wo tie mfura ne papa na ne papa yinani my God Yesu comes and say why Daddy, why have you forsaken me? A time is coming on. Rich, Sasika Fono, Sani Panibi Mutemina, and Navier. I won't be more than Santiamono, Uber Tiam, Bamuabiama. Yes, you are quite some of Robert Havino. Yes, but what else I see so winning qua? I was asking you when you know, one idiot when you know, one day. You will cry with a loud voice. There will be no help. So poor being baby about. Upon it for being one to assassin. They said we are so quackutru. Chabone. I'm done. We are same as they say. Zadia who do a who we are intimate every day. Dosso, papa. Uncountable. Sister, so tell me now we are rich. Yanko Bible Mukakra. Go Isaiah chapter 48, verse 22. Number 57, verse 21. No, sir, about 59. Sakutation in me answer. Isaiah 48, verse number
22 Isaiah 50 verse number 22 also asundwe ni homa obonefo ade a yɛfrɛ no asomdwie ni homa obonefo onipa yɛfrɛ dimboani asomdwie onya bi da nebade no wase bra ɔnso ɔmo obi adɛdɛw saa wakɔgye sikaduro sese hwɛ ɔnso waka dɛm sese wotumi so saa ayɛ late osɔfo bebrebe egu abɔnten kaa bebrebe ɛkɔ kwan so ba hwɛ sese wɔyɛ fada wɔbɛma pu akaw ni sun deɛ ka yɛ wuo deɛ ka yɛ atemwo bra adeɛ na kyerɛ sɛ ewiase na so ɔbɔnefoɔ ɛwɔ asomdwie bɔnefoɔ ni asomdwie sɔfo na sia na danfo no wɔte kam posca golf a wɔsɔfu ɛkɔn ɛna ɔsɛ eyi masa wode nyame ahyerɛ wo ha wɔsɛ alex ɛnkasa fone mu na mehyɛ no bɔmmɔ mu gyina no mu nim sɛ mehyɛ ɛkɔn fone mu na mehyɛ tio na agye yɛyɛ agye yɛn sɛ akwality ɛkɔn ne ho ayɛ dɛ atɔ no sɛ onipa bebree hɔ ɔmo ntimi nna anatu odi akɔneaba ɛkɔ basa ɛsista wa wotie me hwɛ wo ni 1 million da waka so so hwɛ ɛnɛ da wo da yɛ da ma wo tɔw sɛ wo ni kristo a wo ni asomdwie ɔpɔnefoɔ ɔmfa na satan fa na deɛ nkyɛ kwa ɔmfa ne bi bia nkyɛ kwa wadɛdɛ mmeranteɛ bebrebe ama ne nnɛ ɔbɛkɔ ka ama ne hunum satan enti asomdwie ni hɔ ma wani ɔpɔnefoɔ to asoma me ɛbɛde na wɔsɛ kɔ 57 verse 21 so 57 the same word 57 verse number 21 wɔsɛ asomdwie ni hɔ ma ɔbɔnefoɔ afei me sɛ asew biam sɛ nipa yɛfa no ɔbɔnefoɔ asomdwie nyɛ dɛ ɛni hɔ ma no nti wɔse sɛ bɔne ɛdi ɔman so wɔ nipa bɔnefoɔ ɛdi ɔman so ɔman ɛsiapini ti nipa bi a ɔte bɔne mu no bra ɔnni asomdwie yes no matter who you are obi ebere oba bepɛ MP obepɛ president wonim sɛ okum oba pemfo sɛ wate wa na esisi ni so yeah ni yam sɛ no sa nkrofo no suro wo no because bɔne na wono anim sɛ wadi ni nti no sɛ wate sɛ wo ba na ne yam asen masa afei yanko asɛ chapter 59 tie nsɛm obɛka no hɔ 59 verse 4 yɛ kan ya ba from nsɛm ni nyina awu hia Amen. Sorry, Afe, kai mami. Isaiah chapter 54, 59, verse number 4. Yanko, what say? Obiara nsama asem tere ne so. Ko na obiara ni asem. Enukure mu. Afe, sesi ano. Ewiase ye wo this time. Churches a wo do ye wo. So called Christian and so called pastors. Obia ni wa. Odi asam wo de be so. Tere na ni nukure mu. Wo so de wo hu nsem no so. Hwe, yakasa nukura. The seed of Satan ayatro enti efifia e won kura bata bebre atro ne kura bata bebrebe eno kwa ye one seed obia ni wa wodi no kura from church to outside everywhere that bia ehun ni farienti enipa ni asomdie kwasem masa se sagrada atwa ni ye dwane papa enso to a ni ye dwane yaso da eboni a ni etwane efisa ya ni ebofo ni tam ache rante to asoma me wode wo ho to nsem hunu so afa ensem hunu unnecessary matters eniama afaso ni so eniama ankwanim football ene chacha politics ene ni pade ho to so this time ensem hunu ene dia ho to so ajakoma na waka nsem huhuo afa ensem huhuo ene nipa ka this time to aso onyinsa wo hawo afa onyinsa wo hawo na wo musuo na wo ade afere de ba di emusuo ohwane nkyere bi nkosua hwa okay be verse 2 ni bana obeka to say enipa bebere hokura na omunsa akeka muja emuja akeka wonsa ene okasafa awudie different types of awudie ha sawo ya abosia uye udini Saint Methodism what Roman assemblies Anglican Pillar of Zion Church na sister we are utie me na sa wo ya abortion why you be pain wo dey duro fa wo yire wa ga sa no ma duro asa na no kuna ata e mocha e wo wonsa ho uye udini complete family planning e mocha akeka wonsa sister yesu ma na ben say you preach say ya obibaka say bia agro na wudi wonim dia woka da bia so waka asem wo seso hwa de nam kwan so ba na ne yam sese no sese no
na ne yam sese no emoja akeka nipa no bebre nsa enti asore na akoyam komino na do nsa ko so mu no kuruwa na nkasa kura no woyi ne fi erode kuruwa na uso ma woji ya de hwegu wonu mu no wodi mota fi aka kuruwa anokura ya cast won deserve asore se wakodi ntine ne nipa because emoja wo nsam emoja wo nsam akeka wo nsam asa so obi ne nsa boyin kim o de so ade fitamu a ekam enti wasofo bible no akoso ko gina altar nanim busanse ahi ha enro yakob baabi me ne me brother baako John guy bi omso obi empaibo baabi na baabi o ko ya o de koye ade no enam se de ohwa atija enti we o maka chen se ma o nware da o se church ne be koso a so mo nware enti na wie wonya dinye wie se won dimboye ni bia no o des eta bra o wasum bio say nya botra bo ne 1111 na wo de mum yan study say me kodis kaduro conditions ade ma me mum sa say kaduro be na conditions e na conditions ho we aka kuro kun ase ai so for baako o muka cha ne say aduro no obeje no aduani bia wo wiase bia won timi ni bia apart from bayra ya chi no kwa apart from bayra ya chi enti hwenuane e wo wiase bebiri the tiao na se ye tua wo nyina na ya ma oka ya ma ofie wonim se saade no nko anti wasomdue afiri wonsa owade nyina ho kwan aduane wo wiase nyina wo ska obetimi atoba ye sine kwan se ma onfa aduane bia kan de bayra ya chi obi de ba chaka enti dia obefa aduane fo furadin saade na wie aba my god saade na wie yesi enti bayra ya chi na mai na wia beturu ne at the same time adia san wontimi na na ya boss of all night what do you call it Sundays bia yimre yes our bontin da bia ya kwan yesia no Tuesdays yes I all night to radio so eno so da bia ye hu no no de ne car pick up kase no de nam kumase ofa ha no siam ba ko so ne program no wo de sa wa study de bia study wasesa oko ahomache okotra radio so a ma ne bo 12 no abafi aya don odorade wapon 4 pe emo 6 no say wo anyumre by 3 4 say wo 6 no obeya program mo tun di mirafi obetena so amana bo 10 emo 12 no say wo entitam be no deda so ni go ni time adeda masa Satan wan fa ne bibia nche kwa enti dimboye ni bia ni wa o peace owie ya opon ya oseme ko counseling no announce me tenase otenase wie a osole ya meko FM so ofri FM so a anopampa bo kase o se week ni nyina kusi 3 ontimi na akoya so e so funi asumji enti sawo ya anasa wo bai enti sa Bible kase oponifo ni ahopa eye no kure complete o de mom yan study ha obi wo hospital se say mai bi na so wo wase afra no me referee din owo kwada so mi study ya o se mai ni wo ska enti onya ade bi o mako hospital say wo wiase nyina bi asi ana na so wo so da the same word onya accident ni se twa no o da mai nchen ana man sika egu bagim esi ni nchen o se mai timi so sa o se akosi sika na gumi nchen sika na esi bagim so ya de ni ikumi sika ntimi anye no de ya de abra no ne nchen se ebio doctors ne ba no mu hia bibia onyi bi mu om ekola ke ma my god ene si ni nchen ba ya de ni ikumi onima urade ne kas ane ni ma owo nyina that day no man da ho no kam Jesus o kam some friends akosi mi wu ana so ko jana nchen no ka jese daddy ferrade no leading man ferrade oso wo pia ko so abo ba no maka ntuma gu papa no so Jesus sikane sinin nchen egwom wanyi wan last week ko kuma young guy yes sir odene wo fa akodi skaduru etine no wo fa na wu ayeni asane sa mo maase bi enti wantimi ama na so ayeshi Satan fa na de bia nche kwa obonifo bia no wo wasumdie bra
enti ko da sister o de hwe abortion na ye on we problem awanya onya problem papa we onya problem utimi kama utimi na hwa lesbian na akoye on say oto anu ase tinsu on say homosexual na wa ya say panimu ti sa on say obo pampas de biabo on say obo pampas enti e de ba sumdwe ne wiase woma enipa wiase ni asumdwe Satan na mu no ni asumdwe hwa wo tini sa utimi na of India no oba China no oba onenam oni asumdwe enti nipa bi ode no boko bofo no da ne de ba de ko bofo Minister of Transport. Rich Twasomami. O say, wo hwane nche bi nkosua. Afa wo hwane ade a ya fa ne enkyere bi ne enkosua. Na wonwa na sententan. Na afa wo wi a na wawu ana sententan. De odi won nkosua ne wu. Na nipa bia ne kosua no de na no kan bi se wo odi no ye dai wo. Na wotia bi so a epaye hutia. Afa se kosua no okoto se da ho Satan trap no wokan. Na do na tia so a na kosua na eda wa woni se kosua no ada na hutia. Na akau se pow wo pupura gumu enti masa this earth say we are some baby adu aka very short very short and as I trust you any sanko show e pu enti young guy me pam ho tam na do tia ko she problem me pam ho tam no do ni tia ko she problem me pam ho tam no ni tia ko she problem enti say one na Bible say yayi won kura na ketua bi no se wan twana no so a onya bia Rich Twasomami. O say next time I say, say 110 no renya atade. Afa one repeat holy bi. O say 110 no renya atade. Ko na enipa remfa de woyo nkata won ho. Ko Twasomami. Wonyuma ya busudwuma. Afa wonyuma wo ye nyina ya de ba de abusunyuma. Na abodusam die ewo wonsam. Se obi di enkwasiasam. Enkwasiasam die ewo wonsam every day. Twasomami. Wona tutu mika koye bone. Afa wo pentam bonim fast boni dey fast this time everywhere every place baby biara entina obi nya ska cross mintimi mi adwuma because mi nim do aye no kwafo am ne be adwuma the same thing enti boni contenta intimrika yes eja fast man was na wo yentam ko hwemoje dibim go afa wo yentam ko hwemoje edibim egu my god abofra na wo ba sase so bisa se boni ben wo ye ede boni no ye anti yanchi naku muje dipim se say abortion ebe kakra no ye be kono te se de obanyema oko hospital se say no mo ka aye simple US but legalized aye simple oba sori se ya wo funi boso sa o kwa he osimi ko yegu anya fali biem am fali biem aka first o te so bi abortion na ya de a ehu police for correct me chem be say nipa pentam ye dimirika enti be aka na football so say o busan so ko se me ko ya boss ko yi on suro on fare enye ni hu enti ye tumirika e ko bonim e da to asoma wona dwene ye busudwene afa adwene a ye dwene nyina ye busudwene kwasasam ne bususam o say ye ne obubo wo obi timi ka asam kire nyankopon fa ho nyame kura oni wo nyame wo wa na ka sei nyame wo wa na ka sei oni wo o say ne obubo wo na tempo mu asumdwe kwan de wonim afa ade afa na asumdwe kwan wonim ye Jesus Christ no wonya dai wonim efrisa Satan odi na tine afra nani afra asumdwe kwan no e kon betu afa so nya nkwache no afra nani afino ho enta asumdwe kan no wo nya wonam ho so na wo fa nchen asori dansi ufiachi untimi nkobi da obafa ho dabi abetie so for wasu untimi nkwa asori ni bi da kwasempa dabi abetie yasu untimi mata kwasem efrisa de okura wonsam ene bususam kwasasama kuma ni ntinu wahiraw yeah na dia be hu kwan na fa so da e de to so na atentene ni wona kwan mu afi ade afa na atentene ni eni wona kwan mu na say ai video by obi a ya fa was a judge ai nim say judges die enka lawyers kura na enka no kura mo die judge die enka on die won ka you independent e say yenyina ya kogiti wia ye be siw so yes now there what church no kura judges die me kwanya asem na ba me nim sa judge de agebra because kwa judge unhu bi fie when na trasa e mani pa yam se siwa mu no mu se Yesu mai na ya ba
because judge the other na kwache bribe judge nye bribe lawyers na dey nim say lawyers here omuche bribe entina ya dane enukre atro anya dane atro enukre ya dane tuntum fufuo enya ya dane fufuo so dey tuntum entina kokota enukra ne yanka wo biem itimi so dey unya asama ha so betimia Jai. Fache. Jai na go to now bekon. Una wo say ko boka. Okoboka ku. Uko we still tie. Jai. Video so no ko. Una obetie so beka. To so bra. Wa say, wa no wana kwan kontonti. Afi wana kwan nyan kontonti ko. Obi na ofa so ni ni asumdie. Obi a ofa so no nya dai. Onya asumdie. No person. Wa so be confirm. Eti ogbonefo oni de ba asumdie. No person. Ade bie ni ho ade bade to asoma me Wa say enti na temo ne yentema ware ko na tene enso ento yen no aha yentwan han ko na hwe esumnie brafom Wa say yentwan han na esumnie osran enso na esum kabi na yenam ye keka fasu ho se anifrafo na keka se wona woni ani sunti awia kete verse number 18 Wa say se wa ye no sara na obese won enan mu ade abufusie ama na ho nyenyafo ene aketua ama na tamfo nso ano aman no tie so afi okai ba verse 18 so okai be se enokura hiase wodi hifa bedwam verse number 14 down no say number 14 no wodi atemu asane kwa chichiri afi wodi atemu asane ko achirichiri na teni akogina chichiri ama tene ne akogina achirichiri na nokura hiase edwam afi enokura hiase edwam enokura hiase u bedwam complete amu bia na niam se nokura se de enokura nya adwuma biem wona da fom ti yesu fa asenia no bible say or the ball form sa hodo 7 times enokura hiase e bedwam no asaso no ahwe from it this time church o ahifon adwuma mu yenka nokura biem ya sa because enokura da form complete wachia so bedwam ana bedwam so obi hwiase a obi ani ya da yahu this time enokura nya adwuma biem bra me ka tro sa ekwanya wonam so no ba bia ne nam wayera wayera ti sanwachi bra fast because asumtwie eni wo ma this earth na wiase wie ye no say Awurade twade obeye wiase we ya tirawa kabo se ni pani asumtwie enti ana wie asra de bra ne sa obonefo bia odi obonefo na chi no akobofo ntino so bada na kobofo uni awoto uni asumdwie ba bia ne nam no wakoje duro di adwuma sesi ai rasa wo yale oda ho enti sa sika no ne adwuma no aduro na akoje amfaso ba na so bia ni so obi a woni ba bia okoye okoche no on na ebeji na wa enjoy vanity what bregu won say what me akoje aduro sa me de safa oba na me na beda me de safa be ma na wa wore me won say dia wole na kodu atina ni so woni so ba tuwoni so atina ni so ha ebi m kototo nkun e de srasra emu honam ye kase na wonim say wo mo de enema gu mo ni so yes about 15 years time o mo nyina ni be fra kan nyina na ekoso pa o mo de enuro gu mo ni so 15 years time Ghana enifrafo be baka doso na so be for no emu kaji se wo de o ko marketa ma me mpanimfo ene o mom so me primafo ni nyina ayekoko o se tesa aya na me ho jira sira sister e de ba de pa na Satan e de no owi eno no asade edro foforo abase ofran go fi therapist for wase na so ba nya owi a afi sabra na edro na di kan beto su ya eno awo wasade foforo aba wase no so betimi atu na so oben was why that wo kwa na nkran no we ni kwa dia ye mani mu ayet sade obi a wato jam dia sisi and you want aso be hu anim aso hu anim o se lo se ba o don get afena so si so and just therapist for no so mumbra na so ben o msa wo na aduru Jesus obi a wo body no asa ama aye kro no wo de dia be de ba de na de betu wo de she bibia ni ho e be de fella ba pass ko twan tu ase or the fella ba pass sister me catch no say you very careful because Satan na woni awoto and to obi odi na tibia so ni awoto ya se mo say so ko football o ko football ye mfie ni kan edro
say obaso okoye movie ya mfia ni kai na me de na minim da se common movie a wo betimi ama sere no so ebi mu ne na maduro so so what did ebi mu ne na maduro so nti say ekuro ebi di dabi sirem ebi na nkokom ebi tirim man ba ko ne na tekrono obetena tam o sheche sa kusi sa otuntam eno mu boys ne eka mu timbom se da kuro o metina wrote asamatom sa o mu se onu skaduro o kogene kura aba skaduro na ma ne kuro abato na pampem enti chana sano no ontimi ngro odale o ngro oda o ngro skana ntimi ama na boys nso ombete tana na da ko ko tucha masa edi ba de tu ko ya na sa oba dia ni nipa epe to na ka chawa galam se a krom an krofu tu study hwa kunipa anu galam se no na e krofo ni na moduro so eni sa wo ya ko na wan ko bia wo sema na ebu oku sim kola wodro mu obi timi kwati akra from G nya de na si wodo ni esi no skakete urade aso na ko G hwa enti satan wa wosa asofo preach against bone nyema nipa hu ne sa satan gusu hwie nipa afani eso we sori a me na me kramuni me na me jidi kokoni me na me asi yeni me na me wuro mai isa sa ye be ka te nipa se yenwa ne free bone masa sa me ko kramo am da so siwi anum doctor I have me ko bi tieni ye me kwasi na am da so twempra ata wa de so have me ko bi hwa mo da mo study on se so obi kura ko obi kunu wona ne sadama otekere na ne ma se no aso se ka wa unya ukunu ana na ukunu da hwa anka ate so obi ba yamba so obone fo unya ko ko ba na wo ka ko ko unya tekere na yam do pra obone fo unya wo edu na mo study sa wa kra wo fie nada kruko wi ama me nkwa mu na ma ye oza ukoni na yam sise chance no eso na o ja to ku kikira na wa nka so yam di ka sew asa Every day na yo bra Satan ya de pia de manipa akwane timodio timisraw anawia minimum da no mra akaw yes una no mra aka hwa bronya yes ye be hwa accident nipa ka na ekangusa won tra accident omro so koji ko hwe jade ahodo jade different types wana wasia pro wana wotwa pro wana wotirim ekuro ha odi amonshada nkoji pa D5 no for ka papa mamba ko se o ma hangen nane ne sanyina wo so ena ne tumienu ne nyina wo matwitwa ene dia sawa asisem na yesi ko picha no pa miduru wa misa assignment mi rapo mantimi jade ahodo obi ne 19 huna na tinsu Jesus obuan ya funu sesei o mse twitwa ne nsu nyina aduane ko ntimi ne di ebi ko toilet fo mu mfe my god odu otunso a omudi roba bi ato no se otunso guma no akoyi no makotwa gutu sade roba na di bonsuo no anu bi sinus nti otunso ne ba na guma na yi onu antimi njonso direct ne ba ma pra me mu kwayesi Jesus masa nti obone for ade ba de no huma ni pe ya papa obeli di wa wo sha se yusuna ho fefefe aso oni fefefe na di pictures be na hwe sa picture na ko se de wa ye adomoja lady bako prostitute or boy man say what wa trans say on so na ho nyina pacha tana foma na e foma ye pacha jonga jam bebiribi e ko jiji nuro e bia ko kansu ase underwater masa man ba ko say asore dan menyaze ki ko mekiran asore dan kakraka siwo ani fie si hu fefefe te say 1 month church na go say on wan kasa omuni mbedi won nam twa efie kakraka siwo enso ne masa se wa hu sa ne ma we na ye wa twe sa ewiase da na da ho sa kwa ofua enye no kure Jesus ti me sraw twa ne free boni nim ne benya ho to ma akra twa ne beji Yesu ti sister wa utie me and also le woni 1 cedi aso woni obi ani asam to enti dia na wo pe obama say ni pa tufo na de ko se ne fansim
obia pa ahotɔ bobia hwehwɛ sɛ obenya nkwagye ama ne kra nka ahotɔ yɛ papa ɛsɛ wo kra ɛwo nkwagye ɛno ne ahotɔ papa ɛnɛ mekasa kyerɛ nyansafo ɛne ndifoɔ efisɛ wiase wie na abɛn ɛna yɛwo so a wɔse wɔn na wɔyi wɔn no sɛ wɔntwa na no so mpa wonya baako nti bɔmmɔden na wankɔdi wiase akyi bɔmmɔden na wankɔdi wɔkɔbɔfoɔ no akyi na so ana ne kɔbɔfoɔ nyame hyira wo no Amen.